أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا بمنك للصواب. اللهم وفقنا بمنك للصواب. اللهم زدنا علما. ربنا زدنا علما ونورا ويقينا. اللهم آمين. توبا مصر با جماعة بلاجري أمبي أوفو أمبي كراموفو أمبي لامل كلا بلاجرين فو كدووك أو يكدوين أو في على كم بصوابما يا ربي ala kambe sabama ya rabbi amme fen nyini ala Allah subhanahu wa ta'ala amme fen nyini awajira tigena ni awa herala nambe fen nyini lahara herala ala ka di amma ya rabbi amme sira fen nye torala amme sira fen nye torala jiela ani lahara ala ka ankisama ya rabbi ala ka duwu mine ala ka hamina ko noya shini kene ala ka di amma ala ka labanya ala kan kanu kan fara jonkuna diuka ya rabbi ka hera dayele annawiye kan kisi bana juguma anga bambato ko hine uyanko mina ala kan noya amta je mina ala kan noya kiral da horma ko so allahumma amin. Foli ani duwawu kɔfɛ tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna tɛmɛ ni an ka walhada ye. Walhada min bɛ yennɔ bi o ye shurutu sihhati salatil ma'mum, alimaami kɔfɛ mɔgɔ ka seli sahantiyali shartiw. Alimaami kɔfɛ mɔgɔ ka seli shartu ni sella almami nɔfɛ ma sharti dɔw de bɛ fo o sharti ninnu kan ka sɔrɔ ma o de bi walhanda ye almamiya shartu kɔfɛ. Almamiya sharti kɔnɔntɔn an y'o fɔ sigi tɛmɛnen na ma bita bɛ boli alimami kɔfɛ mɔgɔ fana ka seli sahantiyali shartu. Ako fasilun ne franfansiya shurutu sihhati salatil ma'mumi, alimami ko mɔgɔ ka seli sahantiyali shartu khamsatun o ye duuru ye. Khamsatun o ye duuru ye. Al awwalu sharti fɔlɔ al-iqtida'u o ye ladegeli ye. Bon ladegeli mais laɲini ye ladegeli ŋaniya niyatul iqtida note ladegeli dɔrɔn tɛ. I bɛ se ka ladegeli awa seli alimami nɔfɛ mais i ka seli tɛ saha ni ma ŋaniya siri. Donc laɲini ye niyatul iqtida i ka ladegeli ŋaniya siri. Ma yɛrɛ ko wa huwa o de ye an yanwiya a ka ŋaniya annahu k'a fɔ ale ye ma'amumun ale ye kɔmɔgɔ de ye bil imami walima ale ye ladegeliba de ye bil imami ni alimami ye. Wa anna salatahu a ka ŋaniya k'a fɔ ale ka seli tabi'atun o ye batuba ye li salatihi alimamin ka seli ye. O kuma a ka ŋaniya k'a fɔ ale ka seli tugulen bɛ alimami ka seli de la. Fa in taba'ahu n'a tugura alimamin nɔfɛ min ghayri niyyatin n'a ma kɛ ni ŋaniya ye batalat salatuhu a ka seli tiɲɛna. Kuma niyyatu ye wajibi ye. O kuma seli yɛrɛ bɛ ŋaniya o ni fana ka tila ka ŋaniya tuguni ala mena seli fana seli alimamin kɔ. Ŋaniya in fila bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan. O kuma i bɛna seli min seli i b'o ŋaniya ka tila ka ŋaniya siri k'a fɔ i bɛna seli alimami de kɔ. An ko ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ ye ŋaniya ye disɔn de ye dɔrɔn ka tigɛ fɛn kan i b'a miiri kɔnɔ a tɛ fɔ da la. An-niyatu mahalluha al-qalbu.
nganiya place ye aywa fende duskunde o kuma iba mir kono doro ni bina seli misali la nasru seli fana du ibina seli almami fana ko iba mir kono ala mina seli fana seli almami ko donc o doro ndiro misali ala o kuma ni esela almami ko anganiya de doro mina seli fana seli mais ka fu ibina seli almami no fe ya hakili to la yere imo o ngani asiri ka faraga ika seli chena munde ba ira ka fo ka ngani asiri ka fu be seli almami no fe wajibi do parce que exemple seli damne seli damne bo seli damne len ko doro inya bala awa jado be ka seli ko moti la moyi bo est-ce ka yela moti la mo no fe wa ayi har nasura ka sili be kelen etse ka yelema utira mo no fe ning ay wangani ay parce que sili damine ima almami ko fe mo yangani okuma o kama etse ka sili utira mo no fe sili damine ikele o sili ko na ja dobe ka sili kundo kalama bo abbedu be sili kelena etse ka yelema utigi no fe ble parce que ima almami ko fe mo yangani ya sili damdala ma alimamiya alimami kofe moya nganeli wajibido ni ma kedro ika sili abiche الثاني فلنا okmanie foloi ika angania ka foi bina sili alimami ko ka fara sili ngania ka ngania fla beribe fara nonka نوانيه الشرط فلفله الثاني شرط فلنا ألا يأتم مفترض فرد سليبا كان لا دغليك بمتنفل من نافله سليباي نيمبك النافله سلي اكا فوي بفرد سلي ونوفه وتسها فرد تسك سلي نافله كو farda tigi tise ka seli nafila seli bako o te saha farda be seli farda de ko ya famu farda be se ka seli farda de ko fe ebe fe ka seli fana seli bo nimbe ka nafila seli o seli fana seli deja wal ma seli fana re seli fara be ka nafila de seli bo esella no fe abe kono ka fa be ka farda de seli ja nafila do iga seli chena kuma ituku ka ke sawa ikun tardo sawa ate saha nafla ko nimse ka seli farda ko nafla bse ka seli farda no fe nafla arakan fla me nasro dobe ka farda seli arakan nani ibse ka nafla insera no fe ibse ka seli fana seli seli fana seli deja seli fana seli kaba bo inyebe dola be ka wa seli fana seli ibse ka duwa no fe ka ke nafla ka ibe doni nafla ngani yedro na'am الثالث شرط السبنا أن يتحد الفردان فرد فلاك كليني في ظهرية سلفنا غانكيالا أو غيرها والما أوتنا سلف لمن بك سلا بك كليني أفلا بي سلفنا والما أفلا بي لازرا والما أفلا بي فدركتا etc. فلا يصلي ظهرا التي سلفنا سلي خلف عصر لازر كوفي ولا العكس والماء اللاكسي كونترير نيمبيكا سلفنا سلي والما نيمبيكا لازر سلي بو لازر واتي سيرا دوبيكا لازر سلي والما يترى مصير لو بيكا لازر سلي ما سلفنا سلي فلو بو atebe ika lazara enseli ka selifana ka surima selifana ndi okuma ka fo nema selifana seli okuma ijonga selifana seli no fashion kile nunumbe ga lazara de seli e ka fo okuma ijonde ga selifana seli no fashion kile nan kala misroga awangile na lazara seli atisaha fu flabbe ka kile almami ga seli anik almami ko fe mo ka seli abeka ke seli kile o sharti الرابع نانينا أن يتحد سلف لا ينكاك كلين تغني
fil ada'i dilila wal qada'i ani jurusara fala yusalli zuhran atebe aka seli fana seli qada'an jurusara khalifa man ma kofe yusallihi no be ka seli ada'an dili wala al-akis wal mufana laksi bi ma'ana contraire o fana tisaha ada'u yajmai ni be ka seli awati ma bofolo abe fodi ma ko ale ada'u dili ya famu ibe ka seli ke awati la wati min fixera bo olu be na nyefe seli wati min fixera ka di seli fana ma kuma ni seli fala seli o kono o ye ada'u ye seli min fixera wati min fixera ka di lazara seli ma ni lazara seli o kono o ye ada'u ye bo ni o wati de bora sa akira qada'u ye seli fana wati bora pew inafo klebina seli fana ni lazara ni ya seli klebina ko fe abekara qada'u ye ma wati bolen ko fo pew ni seli mi ge o ye qada'u ye okma ko seli fla beka kelenye fo o fana la okma har na ya soro seli fla be model kelenye me kelenye jurusara de kelenye dili atebe ko seli nyon ko fe misali yala ebe ka bi seli fana seli kunun seli fana jurube dola atebe ale ka kunu seli fana seli e ka bi seli fana ko abe jurusara de ato abe seli kelen de me kelenye juriye kelente juriye utse ka seli nyon ko bo o choko kelen fana do na ya soro dobe ka bi seli fana seli ya famu oye ada'u ye walma kunu seli fana jurube dola alebe ko seli sisa seli fana watila sa alebe ka jurure sara okma ma bi seli fana seli folo dona ale nofe abale kono kabe ka bi seli fana de seli dona nofe asilla klalen ko fe ni ya doy ka seli may u flash sit ka seli nyonko u flash siste ka nyongo almami komata de kera juri sawa almami ta kera adauye walimma almami komata kera aywa adauye almami ta kera qadawiye shite saha na'am almam malik ka tasrala shite saha al khamisu sharti duruna alimutaba'atu oye katugu alimami nove alkhamisu sharti duruna alimutaba'atu oye katugu alimami nove fil ihrami haramu kabbarila wassalami anisalamu ofana ye sharti alimami komo ika haramu kabar ka ke almamin ta kelengo ihramu de ni be do sella be Allahu akbar folo minge almamin ka fo Allahu akbar ifana be soro ka fo salamu fana la almamin ka salamu bla inye almamin ka fo assalamu alaikum ifana ba fo assalamu alaikum ma ufana shartiye falau ahrama ni alaikum haramu kibaruke aw sallama wal mali salamu bla qabla al-imami kako al-imamiye ali Allah akbar foke al-imamiye wal ma yasalamun bla al-imamiye aw sawahu walima uyake nyogo ayake nyogonya ay al-imamun kenya nyogonya fihi ma ufla law be yake nyogofe ufla be haram kibar ke nyogofe wal ma ufla be salamun bla nyogofe batalat salatuhu akasilchana na batalat salatuhu akasilchana bo ni masala ina la halaya kononton de be ala haramu kabari o kuma ibe don sella ni minye ani be bo sella ni feminye ni oye haramu kabari ani salamu blaye aywa ini alimamin ka alimamin sama nyogonya la hala kononton de be ala wolon flala selibe chien flala ati chien
wala hala konondon folo saba folo oye eye haram kabari damine almamiye wala ma salamun damine almamiye ya famu haram kabari wal masalamu damine almamiye bo okuma la hala sababe ola hala sababe bele jela silicena ya damine almamiye iklala almamiye achena ya damine almamiye me almamin klala enye achena ya damine almamiye aw bekla la ñofe ini almami bekla la ñofe achena man illa hala sababe bele jele silbi chien parce que ka daka adam ni ko ne adam ne almamiye doron abana eklala almamiye sawa almamin klala enye sawa aklala ñofe sawa o silbi chena bon ni saba folay saba flana ini almamin be adam ne ñofe aw be ko allahu akbar ñofe wal ma be ko assalamu alaykum be adam ne ñofe bo sababe o fanala o sabab be chenelo ini almami adam ne ñofe iklala almamiye achena ini almami adam ne ñofe almami klala inye achena ini almami adam ne ñofe aklala ñofe achena ma sisa ningera woroy saba folo yeno adam ne almamiye saba flana aw be adam ne ñofe bo nilla hala woro en belajele seli almami komo ka sel chenelo bo saba laba sisa almami adam ne enye almami adam ne enye bo sisa almami adam ne enye me almami makla folo e fana adam ne okuma ni klala almami nye yeno achena almami ko Allahu ama harafo akbaru e fana snaka adam ne wala ma almami ko assalamu ama fa alaikum folo e fana adam ne bo ni iklala almami nye yeno e kaseli chena mesisa ni almami adam ne me ama kla folo e fana adam ne almami klala inye ya famu yeno e kaseli kai wal ma aw bekla la ñofe o fana le kaseli kay ma saba si roma awa saba diro don la hala kononto wolon flala ikaseli tiena aywa flade le kaseli benya ni ya damne almamiye wa manake chugo ikaseli tiena ini almamin be ya damne ñofe o fana manake chugo sel tiena bo sisan almami ya damine enye me ama kila folo e fana ya damine kuma yeno ni eklala almami ye comme almami ya sama almami ko allahu yana liga ko akbar ko allahu akbar ika seltiana me zaina almami ya damine enye yana ka kila ya damine almami ya ta fo fana ka ba enye almami ko allahu yana ka fa akibaru ifana ko Allahu me yana ka kila alma wa yasur almamiya be foka ba yone ga selikai wal ma almami ko Allahu yana ka fa akibaru e adamne aw be ko akibaru ñofe yen fane ka selikai manilla hala flayne la ika selikai to wulu flayna ika selibi ci naam wa amma ghayruhuma amma minte haramu kabarni salamu haramu kabari tana ani salamun tana minte luflaye fasabqu ako koni almamin koni fihi ola ghayru mubtilin utislichi lakinnahu ka haramun o haramu ledo na bora haramu kabar la ni salamuna o kuma sili barato sujudi ani kumbre kuminaw wal maka wuli ka bo kumbre kumina ini eba ke ka kon almamiye eba ke ka kon almamiye o te silciyan ka o haramuledo wal musawatu kenya nyogonya fihi ala makruhatun o konido manna ba ke nyogon fe almami bita kumbre kumina la eba ke anofe abi wuli su illa nyogon fe bo ko ni o konido i kanga jode almami ka klapew إنما جعل الإمام ليؤتم به
ya fam uye almamin ke almamin bla kunye de anga Allah dige okuma kanake anofe kanake anye kanake anofe kanake anye meni yake ka ko anye yi haramuke ni yake anofe o konido okuma selo wafo jonde ye almami nkoroge jonde almamin flanye jonde almamin dogoni almamin koroge almamin flan almamin dogoni almamin koroge ye momi ibisili baro ke almamiye donc abina fa almami nkoroge kera isa ibe uke anye almamin flan we mini almamin ba ke nyofe almamin dogoni mimi tugo almamin ko alebe joflo almamin mana ke wati mina alebe soka ke kuma ikake almamin dogoni kana ke koroge kana ke aflay me ka ke koroge o fana ka jugu kate me ka ka aflay ala kan be sobama man ninde ye alimami ko fe mo ka shartu ye ni sharti durun nini ndafara aywa sili sahara ni kleni jedro sili match aywa sili chena ala kan be sobama ala kan nyaka dama faslun kan fatan panje shurutu sihhati salati lil ma'mumi almami halangen sallen sandawon shartinu khamsatun karawani al-awwal hana al-iqtida'u kin yaga nganiyenga wa huwa kinyani anyan wiya na nganiya annahu ma'mumun nantiken al-imami halange bil imami do al-maminga yikeni halange ayti al-maminga wa anna salatahu ana nganiya nantike salle tabi'atun kin batanai li salatihi al-mamin sallenga fa in tabahu agana tukru al-maminga min ghairi niyyatin agamatin nganiyai batalat salatuhu asallim bono الثاني هلاندي ألا يأتم مفترض فردا سلنا مغنياغي بمتنفل دون نافلة نافلا سلنا الثالث سكندي أن يتحد الفردان فردا كهل سنيا باني في ظهرية سلهنا غنكاوري أو غيرها مكنتنا فلا يصلي ظهرا أن تسلنا السليني خلف عصر دون العذر حله ولا العكس والمكلكسي الرابع نعتني أن يتحدا isunya bani fil adai kinnendi wal qada'i artugarundi fala yusalli zuhran anta salahna salini qada'an tuwaruya khalifa man dosire halle yusallihi kenga kamna salli ada'an kinneya wala al-aksi wal makillaksi al-khamisu karagandi al-mutaba'atu kinni batuyenga fil ihram min batuyenga fil ihrami haram mukabbarindi wassalamu arsalamundi anna almamin batu ken wurani annan sigihina almamin niya falau aharama ken ana haramin kabarni aw sallama mara salamu wara qabla al-imam almamin kane aw sawahu walimma akenna almamin yurli ma'u fihi mayhilri batalat salatuhu asallim bono wakeni uti lahala nukabiwari ora kullu hala nukabikoni aw bambar qandi wa amma ghayruhuma amma haramu kabarnu salamun tana فالسبق المام سامي فيه كندي غير مبطل كنت السلبون لكنه حرام كم برامدين نانيا المام كانه نانيا المام غري كم برامدين والمساواة يرل ماغو المام يرل ماغو فيه كندي مكروهة كم قوندين كن نانيا المام من لمي كندي كم قوندين أو نانا المام قواني أنا فموصلين نرى ديما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.